umwe mu basirikare bakomeye b'u Rwanda yitabye Imana. Brigade General Lieutenant Dr Robert Karimba yitabye Imana. Brigade General Lieutenant Dr Robert Karimba, umwe mu basirikare bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, yitabye Imana kuri tariki 24 Werurwe 2026 azize uburwayi afite imyaka 67. Yaguye mu bitaro bya gisirikare biri Ikanombe aho yaramaze ikinini arwariye. Uyu mugabo ari umwe mu nkingi zikomeye z'ingabo zabohoye igihugu, akaba yaranagize uruhare rukomeye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga, aho yigeze kuba umugaba mukuru ushinzwe abakozi b'ingabo ziri mu butumwa bwa UNMD muri Darfur. Kuri tariki 15 Nyakanga 2014 yasezerewe mu gisirikare, akomeza gukora imirimo ye y'ubuvuzi, aho yari umuganga wize neza kandi ufite impamyabumenyi zo ku rwego rwo hejuru mu buvuzi rusange. Yanagize uruhare mu gutanga amasomo ajyanye no kubungabunga amahoro muri Rwanda Military Academy Nyakinama, aho yatozaga abasirikare ubumenyi n'indangagaciro zo kurinda amahoro. Dr Karimba kandi ari umwe mu bagize urugaga rw'abaganga bavura indwara z'amenyo mu Rwanda. Bino bigaragaza ko uretse kuba n'umusirikare ari n'inzobere mu buvuzi, aho yakoreye mu gihugu mu nzego zitandukanye. Mu kumwibuka rero Bernard Mpabwanamaguru yagaragaje ko yari umuntu w'intwari wagize uruhare rukomeye mu gufasha abandi, avuga yuko amagambo amwe muri 2016 amumereye urumuri mu bihe bikomeye cyane. Brigade General Karimba kandi yitabye Imana asize umugore Madame Odette Karimba n'abana batatu, barimo abahungu 2 ndetse n'umukobwa umwe. Yari umusirikare, umuganga ndetse n'umwarimu uharaniye igihugu cye, ndetse bimuha umurage wo kuzakomeza kwibuka. Ngaye ngo rero twihanganishije umuryango we, kandi nawe reka tumwifurize kuruhukira mu mahoro. Rest in peace. Nkubwirana ingene cyari Obi, nayo ngiyi ni Obi Time News. Obi Time News.